туғандар, ассаламу алейкум. Жалпы бізден YouTube көрушілер, Алам Қауар каналымыздың қатты алушылары, алыста іштеп жүрген мекендештер, амансыздар ба? 2024 жылдың 23 июн күні болып қалды. Саатын жебесі 8:33, апта күнге бүгін бұйырса базар күнде тұрамыз. Мал базардан шығып, сіздерге азырқы тұрда чөп мәселесі екінші орынға асқалы бұйырса чөп көтеріліп кетіші мүмкін деген елдің арасында сөз болды. Деме аны уақыт көрсетіп, бирок бүгінгі базарда чөптің басы қандай болды, сіздермен бірlikte чоғы көріп шығайлы. Сөзсіз түрде каналға әр біріңіздер подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Бұйырса мынашындай жақсы маалыматтарды көріп тұрасыздар. Анандағы қолдау ретінде мынашындай лайкты да басыңыздар. Бұйырса бізге игілік қалаңыздар. Бисмилла деп біз işimizi баштадық. Ол жерде мына чөптерді қараңыздаршы. Ол жердегі саманнан баштасақ десек, бұл есі жоқ шөйт. Есі жоқ екен. Есі жоқ екен. Қаншадан екен тақсыр бұл? Қаншадайсыз? Қаяқтықы бұл? Өзген қарасы граница бұл аралаш бұл дейм, а? 200 дейді. Бұның ішінде любой нәрсесі бар, ұқсайды, а? Шәкәрәп. Алам Қауар деген. 200 дедіңіз, а? Болды. Нелер бар, о? Көрінісі ішінде барлық нәрсе бар. А? Аралаш бұл дейм, а? Çöp var eкен, Çöp оқ бар екен. Şunu айтам да? İzdеген нәрсені табады. 200 дейді. Саман қандай болды, тақсыр? Мына білет. Қанша сізді сіз тартпай айтам? 250 тен. 250 тен. 250. Болды, содаңыз берсін. 250 ден. Бұныңыз чөп аралашып тақсыр? Салам алейкум. Не бұл өзі? Жиқ екен ғой. Бұның да ма? Іші салат екен да? Аралаш, а? Арпасы var, çöğü var. Арпа. Қаяқтан келді? Қаншадан? 230. Арпа чөп аралаш дейді. Жақсы. Содаңыз берсін. Сізді кеше бұл дәлі сондай ба? Қанша бұл бағасы? 220. Бұнда аралаш екен да туғандар. Чөбі дағы бар екен, басқасы дағы бар екен. Мінеке. Мына саман. Саман қанша болып кетті екен. Саманды білеміз, азыр шеяқ өтеміз. Ақ чөп. Қаншадан беріп атпысың? 210. Бербеп пе? Саттыңыз бұны? 900 сомнан қашпа, қоптен кетті. Сатылды? Қаншадан? Жоқ, сатылды. Қаншадан? 220 сом. 220 сом. Ақ чөп. Ақ чөп 220 сом дейді. Бұл неге мұна олайым? Жоқ, салмағы ошончо. Чөп екен да бұл ділі? Чөп бәс. Сіздер қаншадан асалауына? Қаншадан? 215 сомдан. Аралаштың? Еспарсеп тағы бар дейді. Ол содаңыздарды өсін. Мұна чөптері, бияғыдағы чөп.
Assalamu alaikum, Moskvada иштеп эмгектенип жүргөн туугандар. Биз Казакстан Москва кирди чыкты кызматтабыз. Бизде көбүнчө Toyota Alphard үлгүсүндөгү кенен жолго ыңгайлуу унаалар, жолго документтериңиз туура эмес болсо акысыз жасап беребиз. Жашоо шартка байланыштуу акчаңыз болбой калып кирип чыга албай жүрсөңүз, ал жагынан дагы жардам беребиз. Плюс 7977 382 1093 Шергазы мырза жооп берет. Мак чөп, таза. Bu qanchadan taqsir? Ha, qanchadan ekan? Ha. Siz bir taqsir berasiz? Qancha ekan bu? Ay, sotuldu. Satıldı o. Qanchadan ekan ha? 250 so'm deydi. 250 so'm. Toza ekan. Ya bunun diye taqsir. Tortib qo'yaylik. Boğası. 230'dan. Kayaqtiki. O aralaş bir cendi. Parçöp ha? Arkamda nesi var dedi. Cemin o. Parçöp deydi. 200 kança dediniz? 30. Kam var ha? 230 kam var. Sizdikiçi? 230. 230. Oldu soğudanızlar da için. Ha? Oldu. Onday maksat koy içemez ko. Tuğra malumat ver Tuğra malumat ver gerek. Ha? Buna bir yakta taza bir de geliptir. Taza bir de gene. Qanchadan ekan bu beda juray? 350'den. 280 saniye çıkar koyarım bak. Birinci ormalı taqsir? İkincisi bu. İkinci qayerda başlandı? To'ymoyim mi? Ne oldu ki? Fotoğraf vereyim mi? Qancha kilo chiqadi ham? O'lchadingizmi? 10 kilo. 200 qancha dedingiz? 300 qancha dedingiz? 350 devatavuz. Devatavuzlar ha. Ikinci orum tuğanlar 350 devatdır. 350 devatdır. 350'den kam olup buyursa. 350'den kam olup. Bir yakta daha bedeler bakın. Sizden mi taksir? Satıldı mı? Kaçadan aldınız aga? Birinci orum ha bu lan? Esparsak 250'den alıp tuğanlar. 250'den alıptır. Böyle bunu şunda like basınızlar ay. Yaqa жүрелішем, мынау жерде. Satıldı o kanka, qanday. Satıldı mı? Kanka aldınız mı bunu? Aldınız mı? Qanchadan bu? Bu parça mı yakında? Şapta mı lan? Karasu. Kurşap. 230. Oldu soğudanız verdi. 230 deydi onlar. 230. Qancha taqsir? Çöp. Satıldı o 200'den. Qayaqtıq ekan bu? Ostuncu oğlum. 200'den mi? Batırdım sonra vakit yok. O akçöp. 200'den. 200'den. Ağlam kabar degen. Aleyküm selam. Жақсылығын. 200'den satıldı tuğanlar.
Ha, Peskoblok'ta var ekan. Voltat sake. Tart жүрөсүң, жақсы жүрөсүң. Сизден бе? Қаншадан екен бұл беде? Bu onu satmaydı. Беде қаншадан сен жосып алды ғой? Беде есін сөзге тартайлы. Салам алейкум. О, қандайсың? YouTube'ға тартып жүрөз. Қаншадан бағасы? 330 сом. Қаяқтықы? Bu birinci orun mu? Karasu. Aa, sizdeki kaça çöp? 250 kem var. 250 kemi var. 250 kemi var dedi. Çöp tuğanlar düşkönde olup tattan benim oyumca iki pazardan beri düşüyor. Buna çöpleri. Ertemeyem bundan da böyle. Yok, boş var. Boşuğa yer var. Satıldı o. Kaçına gitti? 210 so'm. 210 sondan. 210 sondan satıldı. Ketmene kıvırılasın mı? Da burlasın. Allah mala taşıyor da baylarda. Haydi arasına. Ya kayaktık bu da. Kırşap. Kırşap. Ya kız böyle şart edersin karap tren. Sen çıkar koyun bas. 210'dan. Keşke ben aç. Ana çok pazar. ...230'a satılıp mı bu? Ak çöp. 230'dan satılıptır. Bunun kança gene bileylik. Ya satıldı bu. Sizden emas mı? Ha? Yalbayla aytıp koysanızlar bulat. Ama 230'dan taşta 230'dan satıldı dedi. Onlar Laşıntı bul çağrışta jeyintiktayım değil mi? Kolumdan kelişince sizlerge şu çöptörдің бағасын bildik. Қолдау sizlerden gruppalar менен бөлүшүңүздөр, анан дагы ким каяктан көрүп атат, сиздер жакта чөптүн баасы кандай? Комментарий жазып кетсеңиздер болот. Çöp баасы. Bu жолда bir тартып коелу. Ушинтип бул чыгарышты жыйынтыктайбыз эми. Колубуздан келишинче ар дайым сиздерге кызматыбызды өтөбүз. Буйруса ааламкалар менен бирге болуп турсаңыздар, сиздерге ушундай так маалыматтарды көрсөтүп турабыз. Лайктан болсоңуз колдоо берет мына. Мына биздин алыста иштеп жүргөн мекендештер. Бул жагы ошол Көкбел, Жаңы Базар, андан беракта Байыш. Ошол жактагыларга көрсөтүп коем, мына ушул жолду. Туура Ноокатка кирип барат. Мына жерде дарбыз дагы бар экен. Барбыз дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн, туугандар. Şamal saydın darбыз болуш керек. Som ekan. O nerede? 260 som beralim ben. Hey! Ne bu kayaklık aka? Ha? Özbekistan? Kilogram kaça bu? 30 somdan. 30 somdan. Şirin doğru bugün açıldı. Kança çıktı hem şunumuz göreyik.
30 so'mdan. Kelin bitta olib keting. 262 so'm ekan. 262 so'm. Qancha kilogram chiqdi shu? 250 deyapman, 262 so'm chiqdi. O'shangiz qancha kilogram chiqdi hozir? Bir ko'rib qo'yingchi. Qanchasi bo'ladi? 8 kilo 700 gram. 8 kilo 700. O'shanda qancha bo'ldi dedingiz? 200 qancha? 60. 2 so'm. 262 so'm. O'zbekiston. O'zbekiston deydi. Mana. O'zbekiston. Tuğanlar, like-dan bosib qo'llab qo'yasizlar. Mana shunday, keyingi shoxdan yo'l qo'yasiz.